آیا با زدن می شود کودک را تربیت کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد. نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می‌خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگری مشت و شلاق‌های والدان را خیمچه ادب نامیده است که به قولش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلاً چنین نیست. ترس، وهمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در آنها در میمونه. در نتیجه چی شده نشمکین؟ کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همان مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است. سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیاک با کدام حال فرزند خشوار رسانده که بچه جون ما رئیس نگاه کرد. چیکار کرد که خیلی نظام چیان؟ این نوار را بسیاری ها دیده اید. لطوکوب و خونشار کردن لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برپا کرد. کار به جایی رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وی معلوم نیست. با کسی که این لحظه را ثبت کرده است، مادر کودک از رفتار فرزندش شکایت کرده میگوید اگر در کدام صورتی باشه مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطوکوب کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان داغ می کند. گپ زن، با مادرت گپ زن، تو هم گپ زن. من به شما چی گفته بودم؟ گپ زن، به خونه می روم بگو. قضیه دیگری پربحث با خیمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در ختلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی و مادرکلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان میرزایو نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطوکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتار زن، همکار ما به ناحیه بلخی رفت. عائله جان میرزایو در دهه حقیقت ناحیه زندگی می‌کند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان میرزایو به خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین‌های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطوکوب می‌شدند فرزندان دختر جان میرزایو هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادر آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختر آینه‌گل جان میرزایو گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بیخبر به روسیه رفته است. جان میرزایو میخواست از مادر کودکان آنها را به تربیت خود گیرد. بعد پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجر کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشیده شد و یا چی جزایی گرفته است. شمار دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیر آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهاد شما میکنیم. مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباسهایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاریم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیت ما میکند. وقتی من خرد بودم مادرم مرا برای کاری خانه را نکردن، از خانه گریختن، درسم را نخواندن میزدند. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر میکردم که وی مرا دوست نمیدارد، مرا نمیخواهد. فقط همین را فکر میکردم. وقتی کلان شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم میزده است. خوب زمانه ما رو در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادیر کلخوز، معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچه شب میکردند. کسی چیزی نمیگفت.
زدن کودک را ترسانچک می کند. جرأتش گم می شود. از زدن حیوان را رام می کنند ولی آدم از حیوان بدتر می شود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیت دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد. قانون چی میگوید؟ تابستان امسال پارلمانی تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیت کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بیرحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیت مشت و لگد میزند جزا میگیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته عاید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانونگذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاد در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشید قهرمان نوارهای پربحث با صحنه‌های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درست کودک باید چیکار کرد و چی را دانست؟ حالتهای ویرانشوی عصب، ویرانشوی حالت روانی آورده میرساند. نرگس تایمستova روانشناس تاجیک امروز در برنامه به این سوالها پاسخ میگوید. سوال اول این بود که ما را هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چنین نظر دارند. آیا این راهی درستی تربیه است؟ با این اسباب چی میخواهد آدم کرد؟ ترسوندن. تربیه با ترس، با واسطه ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود، هم فقط میگفتن که این باید در اوله یکون کس ترسد. شوندگی استیده این بهت پان شدگی و دیگر چیزی پان شدگی این عقیده ای که موی میزدن ما آدم شدیم ده منم باید همین کارو کردم، من آدم شدم کو، لیکن اگر ما چقورتر کو بیم اگر البته همین پدر و مادر هم چیکار دارن؟ آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد، چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست. هر نسل وای علاقه دیگر خیلی است، علاقه ترقیاتش دیگر خیلی است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیلی هستند و این چیز رو ما باید در نظر داریم. آنها ما رو یاد میدن، از آنها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، آنها معلمای بهترین ما هستند. برای همین پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازشنامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب. وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیت میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نماز خون یا تازه گرد، ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم، ما باید همین کودک به نشون میدیم که ما دروغ گویی نیم، ما راستش رو میگیم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار، ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی خیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر. بدترین آسیب تربیت کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟ اگر این رو دیده برویم، زدن مثال با درد، با یک علم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم، همین حسیات، احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنند هیچ جا نمی رود. کودک همین رو در ارخیو، در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میآورد و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم؟ کاربری نکنیم،
бо худ ё ин ки бо воситаи равоншинос ин чиз дар мо мемонад ва вақте ки мо калонсол шудем ин дар муносибат бо худамо, муносибат бо дигар одамо, муносибат бо гирду атроф дар оилаи худамо пасоянт овардан шуд. Чиро ман дар назар дорам? Яъне вақте ки мо мезанем аллакай кӯдак нисбати худаш аллакай як қабули худро надорад, худбаҳодиҳиш ба таъсир мекунад. Ман ганда, маро дӯст намедоранд, мумкин ҳамин хел ақидаҳо дар ӯ пайдо шавад. ин он қадар нағз не барои ояндаи кӯдак. Тарс, воҳима, ҳиссиёти гунаҳкорӣ, ғазаб, ин чиз дар онҳо дар мемонад. Дар натиҷа чӣ шуданаш мумкин? агар ин ҷамъ шуда масалан эҳсосоти ғазабро гӯем, агар ин чиз ҷамъ шуда биёд агар ва кӯдак ба падару модар гуфта наметавонад ку ва хеста падару модар ба ҳамин хел ҷавоб дода наметавонад ку ҳамхане ва ҳамин ғазаб ҷамъ шуда ғазаб бар худаш метавонад нигаронида шавад ё бар ҳамсолони худаш. Мо мебинем кӯдаке ки занозанӣ мекунад, курдкашӣ мекунад, ин ҳамаш ғазаби дарунии кӯдак аст ва мебинем боз ҳамин хел мисолҳо ҳаст ки ба худашон зарар мерасонанд. Чикор мекунанд? Худашонро рагои хунашонро мебуранд. Ин чизошон ҳаст. ва бисёр кӯдакҳо вақте ки наврасон мебиёнд анами пайи ҳамин ҳолатое ки онҳо гирифтор шуданд дида метавонем. Хавотирӣ, мисол вақте ки кӯдак дар ҳамин хавотирӣ ки ҳозир падарам аз кӯча мебиёд маст ё мисол ҷанг, ҳозир ман мерам модарам мисол барои ду маро чикор мекунад, мезанад. Агар ҳамин ин хавотирӣ тамоми умр метавонем мо бо ҳамин хавотирӣ равем. чаро мезананд? яке аз омил ин албатта он чизе ки мо ақида дорем ки кӯдакро бо воситаи задан чи тарбия карданаш беҳтар аст. Он чизе ки мо худамо чи аз таърихи худамо гузарондагӣ ҳастем. Дигар омил ин вақте ки зан аллакай аз ҳамин кору бору вазни зиндагӣ таъсири муҳити атроф чикор мекунад, хаста мешавад. Албатта зан ба ки зӯраш мерасад, чӣ хел ва эҳсосоташро метавонад баён кунад. Баъзе зан мерад дар канор гирья мекунад, мисол мерад дар пеши дарьё додувоӣ мекунад ё ёд мегирад гап заданро, сарҳадҳои шахсияташро чикор кардан сохтан. Лекин дигар занҳо чикор мекунанд? Зӯрашон дар кӯдак мерасад. фаҳмидед, кӯдак ҳамин ягон кор кард ва ҳамин вақт ба аллакай тайёр пухта расидаги эҳсосоташ ва кӯдак вақте ки ягон кори нофор кард ва чикор мекунад? Мезанад. дар таҷрибаи кории худи шумо ҳам буданд волидоне ки бо мушкил дар муносибат бо фарзанд ё тарбияи кӯдак муроҷиат карда бошанд? хуб, рост ҳақиқатанам ҳаст заное ки мебиёнд мегӯянд ки ман вақте ки асабӣ мешавам кӯдакамро мезанам ва худашон баъд пушаймон мешаванд, худашон баъд гирья мекунанд, зиқ мешаванд ки барои чӣ ман ин корро кардам. Бисёр дарк мекунанд, лекин баъд аз кор шуданаш, баъди кӯдак осеб гирифтанаш, ҳамин чизаш аллакай ки корро карди, аллакай ва кӯдак ин чизро ҳис кард. баъзан муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки фарзанди ман гапогӯш намекунад, фарзанди ман дар мактаб сатҳи донишаш паст шудагӣ, муносибаташ бо хешу табор бо ҳамсолонашон бад шудагӣ ва ҳамин фарзандашонро назди равоншинос мебаранд. ва вақте ки бо албатта бисёр вақт ҳамхел мешавад ки наврас кӯдак дар ҳузури падару модар гапашро зада наметавонад. Ва бо иҷозати падару модар мо чикор мекунем? Дар алоҳидагӣ бо кӯдак ё навраз ҳамсӯҳбат мешавем ва дар натиҷа баъзан маълум мешавад ки зӯроварӣ ҷой дорад, ё ин ки кӯдак чизе мехостагишро иҷозат наметиҳанд, ё ин ки пас мезананд, ё ин ки мегӯянд ки ту девона, ту беақл, ту одам намешавӣ, ана вай бин вай нақс, а ту ганда. Яъне ҳамин муқоисакуниам беҳад таъсири бади худро мерасонад. аз тарафи дигар ҳоло бархе ба душвор будани тарбияи кӯдакон ва афзоиши ҷинояткорӣ миёни онҳо таъкид карда мегӯянд агар фарзандро сахтгирӣ накунӣ шояд ба роҳи бад равад. барои тарбияи дурусти як кӯдак модар бояд пеш аз ҳама чиро донад ва чӣ кор кунад? умуман ман қайд кардани ҳастам ки барои кӯдак пеш аз ҳама анами фазои меҳру муҳаббатро чикор карданамо дар кор, ташкил карданамо дар кор. Барои фазои меҳру муҳаббат будана мо аввал худамоям бояд дӯст дорем, ҳурмати худамонро бояд кунем. вақте ки мо ин чизро тавонистем, мо ин меҳру муҳаббату ҳурмату эҳтирому дастгириро ба наздиконамо, ба хештабор, ба наздикон, ба зан шавҳар дода метавонам. Анамин муҳит аз ҳама
тарбияи беҳтарин аст ва дар ин муҳит албатта кӯдак ба вақте ки ин муҳит ба вай на задан ба ҳоҷат дорад, на гапҳои қабеҳ задан ба ҳоҷат дорад, танҳо муҳити меҳру муҳаббат кӯдак худаш ҳамчун як чӣ хел гӯям як донае мешинонем ку замин ба фақат нигоҳубин мекунем, ба вай чӣ кор мекунем, меҳру муҳаббат метиҳем. кӯдаки майдакати бо воситаи бозӣ, афсона машваратҳои ҳамчун кӯдакати мекунем. Калонсол шуд аллакай дигар хел мо ҳамсоҳбат мешем бо фарзанд. Барои ин вобаста аз сину сол мо ҳамон ба нигоҳ карда чӣ кор мекунем, рафтор мекунем. Аллакай калонсол шудан мо бо он созишнома мекунем, биёихе мекунем, мефаҳмонем ки мушкил аст, ёрдам мепурсем аз мумкин ягон кори хонаро бо вай маслиҳат мекунем ки вай ҳис кунад ки масъулиятнокии худашро ҳис кунад ва гӯяд ки ҳа модарам ба дастгирии ёрдами ман муҳтоҷ аст ва ман модарамро дӯст медорам ва ман албатта ягон кор мекунам. Лекин албатта ин бо воситаи бо усули зӯроварӣ, бо воситаи задан бошад, агар кӯдакро мо аз худамо дур мекунем ва чӣ бояд кард, чӣ хел ман бояд гап занам, ман бояд оҳиста гап занам, ман кунам ки боварӣ пайдо шавад ва ҳамин одам чӣ, ҳамин кӯдак манба бо наздик шавад. зимнан равоншинос узр пурсидан аз кӯдаконеро ки волидон сарашон даст бардоштанд муҳим медонад ва аз зиндагии худ мисол меорад. манам ин чизро ман ҳозир гуфта метавонам ва ман аз фарзандон бахшиш пурсидагӣ будам то ҳатто албатта вақте ки алкай равоншиносӣ соҳаи ҳамин чиз ба омадам, вақте ки дарк кардам ки ман чӣ хел мекардам, ман росташро мегуфтам, буд ҳамин хел ки то ҳатто почикош кабуд шудагӣ буд духтарчама, лекин барои чӣ? Чунки ин тарси ман буд, ин воҳимаи хай ман ина нақл намекунам, лекин бо мурури замон бовар кунед, ман барои кӯдакон ки чӣ хел бахшиш пурсидам, ман гирья мекардам ки ман чӣ хел аз воҳимам, чӣ хел ман воҳимам, мана гуфти тоҷико мӯи сарам хестагӣ буд ки ман чӣ хел кардам, ман барои чӣ ин корро кардам. фаҳмисодед? барои ҳамун ҳеҷ кай дер не аз кӯдак бахшиш пурсидан ва аллакай фикрронии мафкураро дигар кардан. бинандаи азиз, лутфан ин барномаро ба дӯстону дугонаҳои худ ҳам фиристед. бовар дорам ин барои ҳамаи мо муҳим аст. агар пешниҳоди муҳими дигаре барои занону духтарон доред, ҳатман нависед. дар барномаҳои оянда мо талош мекунем мавзӯи дилхоҳи шуморо бо мутахассисон матраҳ ва ба саволҳо барои шумо муҳим посух бипурсем. то дидор дар суҳбатҳои баъди. хайр.